si Imana yaririmbaga kuki ari gusaba abantu nategereze Imana izaca mu bantu gusa ndavuga igitero kandi nsubiremo rufure yarirahiye Imana yarirahiye yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagihundi kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa bose babireba urarwaje uri mu gahinda urababaye urarira ariko iyi Imana wavugaga ntabwo yemera ko izina ryayo ritukwa izere icyambere aribaza ngo ni gute shyirwa ku rutonde rw'abatarasigasiye ubumwe bw'abanyarwanda urwo rutonde abaruriho bose bakaba ari abagiye muri wa muhango wo kwimika umutware w'abakono ati sinawugiyemo sinawutumiwemo sinawumenye ariko dore nanjye nje ku rutonde icyo ni kimwe tariki ya 9 Nyakanga 2023 mu karere ka Musanze habereye umuhango wo kwimika umutware w'abakono agirwa Justin Kazoza wari rwiyemeza mirimo mu ntara y'Amajyaruguru no mu gihugu muri rusange bafite ibikorwa byinshi no umuhango utaravuzweho rumwe ko wakurikiwe n'ibindi byinshi cyane abantu kwisobanura kugira aho babibarizwa abahagarikwa mu mirimo ababirebereye ababigiyemo abavuye mu butumwa bakaza kwitabira uwo muhango abahoze ari abaministre abahoze abasenateri nyuma hakurikiyeho inama nyinshi harimo yabereye mu Nyakinama muri ako karere habayeho byinshi pe ngira ngo akarere ka Musanze Burera na Gakenke na Gicumbi bumvise ingaruka z'iki gikorwa Gicumbi ntabwo ari ingaruka zikomeye cyane nuko uwari meya wa Gicumbi ari wagiye gusimbura executive w'intara bumva na Gicumbi yamaze igihe idafite meya kubera ko meya yari yatijwe intara ubwo akarokotse mu turere dutanu tw'Amajyaruguru n'Rulindo n'umuhango wa Ewan murawibuka ibintu byarashyushye cyane birashyuha ubwo byari tariki 9 z'ukwa karindwi 2023 nyuma y'ukwezi hashize ukwezi tariki ya 8 Kanama 2023 Yellow Paper yahise isohoka murabyibuka ibiro bya minisitiri w'intebe byahise bisohora itangazo rigira riti nyuma y'isesengura rimaze gukorwa rikagaragaza ko bamwe mu bayobozi batashoboye kuzuza inshingano zabo harimo cyane gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda nka rimwe mu mahame remezo ya leta y'u Rwanda yiyemeje kugenderaho none tariki ya 8 Kanama 2023 abayobozi bakurikira bakuwe mu mirimo mu biro by'intara y'Amajyaruguru Mushayija Godfrey wari umunyabanga nshingwabikorwa w'intara y'Amajyaruguru hashyizweho Nzabonimpa Emmanuel nk'umunyabanga nshingwabikorwa w'intara y'Amajyaruguru uyu ni meya nk'umunyabanga nshingwabikorwa w'intara w'agateganyo uyu ni meya wa Gicumbi akarere ka Musanze Ramuri Janvier wari umuyobozi w'akarere hashyizweho Bizimana Hamisi nk'umuyobozi w'akarere w'agateganyo Kamanzi Axel wari umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ugakuwe mu mirimo Twagirimana Innocent wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinigi Musabyimana François wari umuyobozi ushinzwe ubutegetsi n'abakozi uyu niwe tuza gutindaho cyane akarere ka Gakenke Nizeyimana Jean Marie Vianney wari umuyobozi w'akarere hashyizweho Niyonsenga Aimé François nk'umuyobozi w'akarere w'agateganyo uyu yari vice mayor ni vice mayor Nsanzabandi Rushemeza Charles wari umuyobozi mukuru w'imirimo rusange Kalisa Ngirumpatsi Justin wari umuyobozi ushinzwe ubutegetsi n'abakozi Museveni Songa Rusakuza wari umukozi ushinzwe gutanga amasoko atatu akarere ka Burera Uwanyirigira Marie Chantal wari umuyobozi w'akarere
hashyizweho Nshimiyimana Jean Baptiste nk'umuyobozi w'akarere w'agateganyo. Bikorewe i Kigali ku wa 8 Kanama 2023 mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, sinye Dr Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe. Ibi bihe murabyibuka, hashize imyaka 2 n'amezi arenga 3, ibitaravuzwe ni byinshi ku byavuzwe. Aba bantu bari hehe? Impamvu nzanye iki kiganiro, bivugwa ko benshi bagiye basubira mu yindi mirimo ari ya leta cyangwa kwikorera. Uwantumye Musabyimana François we aracyasiragira, aracyashaka akazi, aricaye. Muri iki kiganiro nkora nitonze, ndifashisha maze kubasomera yellow paper yo ku ya 8 Kanama. Hari incamake y'ibyo François abona bitagenda neza bimuhejeje mu bushomeri. Mfite ibaruwa yandikiye akarere ka Musanze kamwandikiye ku nama yari yagishije. Mfite ibaruwa yandikiye Minisitiri w'Intebe impamvu kubasaba gusubira ku cyemezo mwamfatiye ngasubizwa mu mirimo nari nshinzwe mu karere ka Musanze. Itariki yayanditse ku itariki 2 z'ukwa 4 2024. Mfite kandi ibaruwa Musabyimana yandikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ibaruwa yakiriwe yanditse kuri 24 z'ukwa 10 2023, yakirwa reception kuri 24 iyo tariki z'ukwa 10 2025. Ibyo ni bimwe mu nyandiko ndaza kwifashisha, muri nyinshi afite aho akora ibizami, akaza kugamburuzwa no kuba ari kuri uru rutonde rw'abantu bafite ubusembwa. Hanyuma ibizami naho abikoze agatsinda, ariko byagera kuri finale agasubizwa inyuma. Iyi yellow paper abantu bayiriho benshi bashobora kuba hari abasubijwe mu mirimo. Akamanza Axel we tubona ku mihanda washinze channel. Innocent wari gitifu, ngira ngo we yagiye gukorera ONG. Muri Janvier ashobora kuba yarasubiye mu kazi yahozemo mbere yo kuba meya. Nzeyimana Jean Marie Vianney nawe ashobora kuba yarabonye akazi mu bijyanye na VUP. Uwiringiyimana Marie Chantal ntabwo nzi aho aherereye, ariko ikigaragara hari abasubiye mu mirimo. Musabyimana rero incamake y'ibyo yambwiye gizwe n'amapaje 2 muri Ihangana. Gusa icyambere Musabyimana avuga nuko avuga ko muri make ibyo nabashije gufata mu mutwe, avuga ko iyi nama y'abakono atayigiyemo, atayitumiwemo, atarayizi, yabaye ari Bugesera. Cyo ni kimwe. Icya kabiri cy'ingorabahizi ni ukuba yarasohotse kuri yellow paper imwirukana, kandi ubundi bavuga ko yellow paper ijyaho abantu, yellow paper yirukana uwagiye mu kazi n'ubundi ayinyuzeho. Bakavuga ati ngende umutekinisiye no gutakamba n'andi mabara baturagenda tubigarukaho, bimwe biragenda bigaruka, ariko ako ni nk'akantu k'incamake. Musabyimana François wahoze ayobora ishami ry'ubutegetsi n'imicungire y'abakozi ngo ni DAF mu karere ka Musanze, avuga ko uwo mwanya yawukoze akaza gukurwa ku mwanya n'itangazo rya Minisitiri w'Intebe yo ku itariki ya 8 rya rindi twavuze ya yellow paper, aho bavuga ko bamwe mu bayobozi bananiwe kuzuza inshingano, cyane cyane kudasigasira ubumwe bw'Abanyarwanda. Icyo nicyo cyasha kibariho bose. Ati ku itariki 30 z'ukwa 8 2023 naje kwisanga kuri blacklist, iliste yirabura.
nkeka ko twese ariko bimeze. Nza kubaza abo twari kumwe kuri iyo yellow paper nsanga ari ngenyine uriho, numvaga ko ari akarengane. Mva 30 z'ukwa 8 2023 yashyizwe ku rutonde rw'abadashobora gukomeza kuba abakozi b'akarere, ariko ngo asanga ari we wenyine, nta bandi bakorewe ibyo. Ati rero mbona ari akarengane. Ati muri speculation, kubera ko nafatiwe icyemezo nk'umutekinisiye wo hasi ntabanje kwisobanura, numvaga bavuga ko gushaka no gushyira abakozi mu myanya mu karere ka Musanze byakorwaga nabi. Iki akaba ari igikorwa gikorwa na Rariga mu turere twose n'umujyi wa Kigali, aho bakeneye amakuru bakorana na komite nyobozi, cyane cyane meya n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere, kuko biri mu nshingano ze umunsi ku wundi. Hakaba haratanzwe urugero rw'umudamu wanjye wakoze ikizamini yujuje ibisabwa akagitsinda, bigafatwa nk'ikibazo babonye bidahagije, bamuhimbira marene utariwe uyobora ishami ry'uburezi wikoreye ikizamini akagitsinda umwanya unyura muri vetting. Iyi paragrafe nyisobanure nkurikije uko yabimbwiye. Icyambere aribaza ngo ni gute shyirwa ku rutonde rw'abatarasigasiye ubumwe bw'abanyarwanda. Urwo rutonde abaruriho bose bakaba ari abagiye muri wa muhango wo kwimika umutware w'abakono. Abati sinawugiyemo, sinawutumiwemo, sinawumenye, ariko dore nanjye nje ku rutonde. Icyo ni kimwe. Akongera ati rero hari abavuga ko imyanya mu karere yatangwaga nabi, ngo bagahera ko umugore we yabonye akazi. We yambwiye ko umugore we wari umuganga, yari asanzwe ari umuganga, none akora ikizami cyo kugira ngo abone promotion azamuke mu ntera, kandi we agasobanura ko byakozwe na Rariga. Nkaho ibyo bidahagije, akavuga ati byaje kurangira bavuze ko hari n'uwitwa marene w'umugore wanjye nawe ngo watsinze ikizamini mbigizemo uruhare. Mukumbwira akambwira ati uyu bita marene ni umu ADPR, kandi madamu ni umukatolike. Icya kabiri, mu myaka uwo mudamu ngo ni wakoze ikizamini ushinzwe uburezi ngira ngo uwitwa marene n'uwabereye marene bajya kungana. Akavuga ati ibyo kuri we akabona ko ari ibintu byahimbwe kugira ngo byitwe ko azize imitangire y'akazi, ariko bakabihuza no akasohoka ku rutonde rw'abatarasigasiye ubumwe bw'abanyarwanda. Hanyuma kankomeze soma. Ndetse no kwemeza abakozi bimukira mu karere bava ahandi cyangwa se mu karere imbere bikorwa na komite nyobozi, kuko nge ntaho mpurira nabyo uretse gushyira mu bikorwa imyanzuro ya komite nyobozi. Mbibutsa ko uyu mugabo yagiye gukora mu karere ka Musanze ngo avuye Ingoma, asaba transfer yo kujya muri Musanze, barabimwemerera kuva mu ntara y'Uburasirazuba akajya mu ntara y'Amajyaruguru. Nabyo rimwe na rimwe hagati entre nous abantu uruntu ntirubura, kuko ushobora gusanga yaraje kuri uwo mwanya imbere mu ntara y'Amajyaruguru hari uwawushakaga, imbere mu karere ka Musanze hari uwawushakaga, noneho umuntu akava Ngoma mu Burasirazuba akaza akawuhabwa. Ibyo ni hagati y'abantu n'ibijya bibura, kuko ndabizi ko mu karere no mu ntara abantu baba bakeneye amapromotion interne abari benshi, kugira ngo rero haze uvuye kure biba bigoye. Ati kugeza uyu munsi sinumva ukundi dosiye yanjye bayihuje n'iy'abakono, kandi ntaritabiriye umuhango w'iyimikwa ry'ubutware w'abakono, dore ko nta n'ubutumire nari mfite. Iki nicyo nahoze mvuga kuva kare. Agakomeza ati iki kirasobanutse na nakivuze. Ati ku itariki 13 z'ukwa 3 2024, nyuma y'igihe kigera ku mezi 6 mbaza impamvu nashyizwe kuri blacklist njyenyine, mifotara yandikiye akarere ka Musanze ikamenyesha ko nkuwe kuri blacklist kuko ntirukanwe ahubwo nasezerewe, remove from office, ingingo ya 80 y'itegeko
nimero 017 akarongo kaberamye 2022 2020 ryo kuwa 7 ukwakira 2020 rishyiraho stati rusange igenga abakozi ba leta isobanura neza uburyo umukozi wa leta asezererwa mu kazi mu duce tw'iyo ngingo twose. Nabuzaho nibona mbura nuko usaba imerekeza nk'uko bisanzwe bigenda ku bantu basezerewe. Iyi ngiyi reka ngerageze kwisobanura nubwo bitari bunyorohere. Mifotora nka Minisiteri ishinzwe abakozi ba leta yandikiye akarere ka Musanze ivuga ko Musabyimana François adashyizwe ku rutonde rw'umukara. Ni ukuvuga ngo kujya kuri blacklist, ni ukuvuga ngo nge mbifata nkaho ari ukutaba wemerewe kuzongera gusubira mu bakozi ba leta. Noneho Mifotora ibwira akarere ko uwo muntu atirukanwe mu bakozi ba leta, ahubwo yirukanwe mu biro mu karere ka Musanze. Aho rero iki gikarera gisoza avuga ati nabuze nuko nsaba imperekeza kuko gusezererwa no gushyirwa ku rutonde rw'umukara ni ibintu bitandukanye. Ibigenerwa uwasezerewe ntiyabibonye, kandi na rwa rutonde rw'umukara Mifotora risaba akarere kurumukuraho, ariko mu bikabikurikiyeho turaza kubona ko bitagenze neza. Ati nagerageje gukora ibizamini bitandukanye bigera kuri 16 muri leta ndetse na 7 mu bigo byigenga. Ubwo byose hamwe ni yakoze ibizamini 23. Aha, mu bigo byigenga kuko numvaga umutima nama wanjye nta rubanza uncira, kandi mbona ko Mifotora yankuye kuri blacklist yandenganuye, ariko byagaragaye ko icyasha na nubu kikindiho kuko ntanze urugero nko mu karere ka Rutsiro nakoze ikizamini ku mwanya wa directeur d'administration inshuro ya mbere natsinze icyanditse n'amanota meza, ariko nyuma ya vetting birangira nta numwe utsinze ku nshuro ya kabiri. Ku nshuro ya kabiri nagikoze mbu wa mbere n'amanota menshi, ariko giseswa mu buryo budasobanutse. Naho ku nshuro ya gatatu cyongeye gusubirwamo, nabwo nabaye uwa mbere n'amanota menshi 40 kuri 50, ariko interview ikozwe mbona 25 kuri 50 atangwa nyuma ya vetting birangira nabwo ntawe utsinze. Bivuze ko kuva mu 2024 kugeza 2025 akarere ka Rutsiro kabuze umukozi kubera ko habonekamo izina ryanjye. Ibi ni ko abitekereza, nibyo nsomye. Ikizami umwanya yakoragaho mu karere ka Musanze, akarere ka Musanze kakamushyira kuri blacklist. Mifotora ikavuga ngo ntabwo ari kuri blacklist, yasezerewe, bivuze ngo yari yemerewe kuba yakora ibizami ahandi. Agiye Rutsiro ubwa mbere aratsinda ikizami, barakimura. No. Ubwa mbere icya mbere aratsinda, ngo birangira nta numwe utsinze. Icya kabiri baragisesa, icya gatatu agira make. Byumvikane gutya, umwanya umwe muri Rutsiro awukoreyeho gatatu. Ubwa mbere impamvu batanze nuko nta numwe watsinze. Ubwa kabiri impamvu batanze cyarasheshwe. Ubwa gatatu impamvu yagize make, yagize make, ariko nabwo ntihagira utsinda, uwo mwanya urahaguma. Ati mu gusoza ndasaba ubuvugizi kugira ngo nkurweho icyasha kuko cyagize ingaruka ku muryango wanjye, harimo kubura akazi no guhabwa akato, ndetse hakagira na bamwe babyitwaza bashaka kunenga gahunda y'ubumwe bw'Abanyarwanda badutangaho ingero zitari nziza. Uyu muntu simbabeshye, icyasha nka kiriya ni nko kukwikoreza urusyo rushyushye pe. Kubagira naho abasha kunywa amazi, uyu mugabo arababaye cyane. Ingaruka ku muryango, gutakaza akazi nta utabizi, abana kubahindurira amashuri, yagurishije Musanze ajya gutura i Bugesera, abana aho biga ntibakihabwa ibyo bari bakeneye, umuryango yitagaho, umugore we
ngira ngo na nyina w'umugore, ibyo byose abari bashamikiye kuri uyu muryango bose ubuzima bwarahindutse bugana habi. Iyi ni incamake, ariko ibyo twavuganye ni byinshi cyane, kandebe niba hari icyo nibagiwe. Ibindi byari byinshi cyane. Agatumye nseka, hari aho yagiraga ati hashingiwe ku mibanire yatangajwe, ku mibare yatangajwe na Mukansanga Gaudence. Uyu mugore abantu benshi baramuzi, yahoze ari gitifu wa Kimonyi, ngira ngo mu nama yabereye i Nyakinama niwe wavuze ko hari ibimina n'indi miryango ishingiye ku moko y'abatuye aho. Hanyuma rero akavuga ati yigeze gutanga imibare uyu Gaudence, avuga ko umunyamabanga nshingwabikorwa uyu Gaudence ngo yigeze gutanga imibare ishingiye ku bwoko mu bakozi, aho yavuze ko abayobozi b'amashami ku karere, abadirecteur b'amayinite ngira ngo niko babita, ko 11 kuri 12 bari ubwoko bumwe. Ubwo mu badirecteur bo ku karere 11 bari bihariye ubwoko, undi umwe akaba ari we uva mu bundi. Yagera mu mirenge akavuga ati noneho mu mirenge 11 kuri 15 ni ubundi bwoko. Kugira ngo mubyumve neza, ku karere 11 kuri 12 ni ubwoko tuvuge A. Noneho byagera mu mirenge 11 kuri 15 ni ubwoko B. Donc biricurika. Bivuze ngo akarere ka Musanze ufasha abadirecteur bo ku karere, abadirecteur bo ku karere n'abagitifu b'imirenge ukabavanga ni abantu 27. Ubwoko A bufitemo abantu 13, ubwoko B 13, ubwoko B bukagiramo ubwoko A bufitemo 14, ubwoko B bukagira 13. Ibi ngewe sinzi uko akazi gatangwa, ariko ku bwanjye numva ntacyo byaba bitwaye. Niba bose ari ku imyanya, niba ari imyanya, niba bose bari kuri nivo imwe muri mu micungire y'abakozi 14 kuri 13, nta gitangaza gikambaye kirimo. Ahubwo nukumenya ngo niki cyatumye ubwoko A bwiganza mu badirecteur bo ku karere, ubwoko B bukiganza abagitifu b'umurenge. Yewe aka karura rira akibagiwe kuko yari yakambwiye, ariko nyuma aza kugakuramo. Aha, nyuma y'ibyo agasobanurira itsinda ryari ryaje gukora ubusesenguzi ko bagomba kureba uburyo akazi gatangwamo. So muri evaluation y'uko akazi gatangwamo, iyi mibare ngo yatunguye abari baje muri iryo tsinda, ariko ukurikije uko icyaba gisigaye kumenya no kumenya ngo directeur wo ku karere na gitifu ninde uri hejuru y'undi, ninde ukomeye kurusha undi muri organigramme. Ariko bibaye ari abantu bari kuri nivo imwe 14 kuri 13, nta gitangaza cyaba kirimo. Hagasigara kusesengura ngo kuki mu directeur higanjemo ubwoko A, kuki mu gitifu y'imirenge higanjemo ubwoko B. Ubwo ako karacyara akazi. Wa mugabo wahoze akora muri bintu bumwe guverineri harya ni mu mugabo wa Gahunde, urumva ko afite akazi. Musabye Imana mere kuyihe, iyi niyo yandikiye umukuru w'igihugu, iyi niyo akarere kamusubije. Kandebe kansome iyo yandikiye minisitiri w'intebe, ndaza okay, yari yandikiye akarere, kandebe ibyo akarere kamusubije. Aha, akarere ka Musanze, umuyobozi w'akarere ka Musanze, igisubizo ku nama mwagishije ku kibazo cya Musabye Imana. Yes, aha, ambassadeur, aha, Mifotra, voilà. Iyi baruwa ni Mifotra
akarere ka Musanze kagishije inama Mifotara ku kijyanye n'ikibazo cya Musabyimana François. Noneho iyi baruwa ni Mifotara yasubije akarere, iragira iti igisubizo ku nama mwagishije ku kibazo cya Musabyimana François. Bwana muyobozi w'akarere, mpereye ku itangazo ryasohotse kuwa 8 z'ukwa 8 2023 ya yero paper ritubitse mu biro bya nyakubahwa minisitiri w'intebe, rikura mu mirimo bamwe mu bayobozi bo mu karere ka Musanze harimo Musabyimana François, nshingiye ku ibaruwa nimero 0822 yo kuwa 7 z'ukwa yo kuwa 14 z'ukwa 2 2023 mwandikiye minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Mifotara musaba ko Musabyimana François wari umuyobozi ushinzwe ubutegetsi n'abakozi mu karere ka Musanze yakurwa ku rutonde rw'abatemerewe gukora akazi mu butegetsi bwa leta blacklist, kuko habayeho kwibeshya mu gihe hakorwaga exit and determination bigakorwa nk'uwirukanywe kandi we yarakuwe ku mwanya nk'uko byagaragaye mu itangazo ryavuzwe haruguru. Nshingiye kandi ku iteka rya perezida nimero 021/01 ryo kuwa 24 z'ukwa 2021 rigena imyitwarire mbonezamurimo ku bakozi ba leta mu ngingo yaryo ya 43, aho iteganya ko umukozi wa leta ushyirwa kuri blacklist ari uwirukanywe ariko Musabyimana François akaba yarasezerewe mu kazi, remove from office, nk'uko bigaragara mu itangazo ryasohotse ku itariki ya 8 z'ukwa 8 2023 riturutse mu biro bya nyakubahwa minisitiri w'intebe. Mbandikiye uwo ni minisitiri Professor Jeannette Bayisenge, niwe wayoboraga Mifotara icyo gihe. Igika cyanyuma aragira ati mbandikiye mbamenyesha ko Musabyimana François wakuwe ku mwanya hashingiwe ku itangazo ryavuzwe haruguru, akuwe kuri blacklist kubera ko yasezerewe mu kazi aho kwirukanwa. Gusezererwa bitandukanye no kwirukanwa, nuvuga ngo blacklist nicyo kwirukanwa kandi we yarasezerewe. Iyi ni baruwa minisitiri wa Mifotara yandikiye akarere ka Musanze agasaba gukura Musabyimana François kuri blacklist. Ibi rero nkurikije uko ibyo twaganiriye ntabwo ariko byubahirijwe, ko byageze ku karere ka Musanze kavuga ko atari gafite ububasha bwo kumusubiza ku rutonde kubera ko yero paper yamwirukanye yavuye muri primature. Okay. Musabyimana nawe yandikira minisitiri w'intebe. Musabyimana François ati nyakubahwa minisitiri w'intebe, shingiye ku itegeko nshinga ryasohotse mu igazeti ya leta nimero idasanzwe yo kuwa 4 z'ukwa 8 2023 mu ngingo ya 27 irebana n'uburenganzira bwo kugira uruhare mu buyobozi bw'igihugu no kujya mu mirimo, ariko aya matariki itegeko nshinga ryasohotse idasanzwe. Okay, ibaruwa ye kugira uruhare mu buyobozi bw'igihugu no kujya mu mirimo ya leta, aho igira iti abanyarwanda bose bafite uburenganzira bungana bwo kujya mu mirimo ya leta hashingiwe ku bumenyi n'ubushobozi bwabo. Nshingiye ku itegeko nimero 017/2020 ryo kuwa 7 z'ukwa 2020 ishyiraho stati rusange igenga abakozi ba leta, cyane cyane mu ngingo yayo ya 80 irebana no gusezerera umukozi wa leta mu duce twose tugize iyi ngingo. Nshingiye ku ibaruwa nimero iri ya 0417 yo kuwa 13 z'ukwa 3 minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo yindi maze gusoma yandikiye akarere ka Musanze akamenyesha ko nkuwe kuri blacklist nari nashyizweho nabwo ngenyine, asobanura ko nakuwe ku murimo remove from office, ntirukanwe, akabagenera kopi ubwo yegeneye primature. Nshingiye ko nabandikiye nyakubahwa minisitiri w'intebe tariki ya 1 z'ukwa 2023 mbasaba ko hakorwa ubucukumbuzi bwimbitse ngakurwaho icyasha cyo kudasigasira ubumwe bw'abanyarwanda. Nshingiye ku itegeko nimero 065/2021 ryo kuwa 9 z'ukwa 2021 rigenga
akarere mu ngingo yaryo ya 32 irebana n'ububasha bwo gushyira abakozi mu myanya, kubahagarika by'agateganyo no kubasezerera burundu, shingiye ku itangazo ryo ku ya 8 z'ukwa 8 2020 Yellow Paper rikura bamwe mu bayobozi mu myanya kubera kudasigasira ubumwe bw'abanyarwanda, nanjye ndimo, kandi mu by'ukuri nkaba mbibonamo akarengane nk'umukozi wari ushinzwe imirimo ya tekinike ku rwego rudafata icyemezo, Director of Administration and Human Resource, ndetse n'inama y'iyimikwa ry'umutware w'abakono nkaba ntarigeze nyitabira kuko ntayitumiwemo. Igika cya nyuma ati mbandikiye nyakubahwa minisitiri w'intebe iyi baruwa ngira ngo mbasabe ko mwasubira ku cyemezo mwamfatiye cyo gukurwa ku mwanya ngasubira muri uwo mwanya, kuko ibyo cyashingiyeho byo kudasigasira ubumwe bw'abanyarwanda ntaho mpuriye nabyo nk'umukozi usanzwe ukora imirimo ya tekinike, ukuriwe n'abandi bakora imirimo ya tekinike nabo, kandi nkaba ntarigeze nitabira inama y'iyimikwa ry'umutware w'abakono. Murumva ko ya dosiye okay. Yandikiye minisitiri w'intebe, ubusigaje ibaruwa yandikiye presidence, yandikiye minisitiri w'intebe kubera ko habaye ngira ngo kutumvikana ku mategeko, ariko ni nabyo na procedure. Akarere ka Musanze kamushyize kuri blacklist nk'umuntu wasohotse kuri Yellow Paper ivuye primature, nawe yandikira akarere kagisha inama mifotora ibabwira ko uwo mukozi yasezerewe atirukanwa. Akarere katabyumvise nawe noneho yandikira primature. Iyo niyo bari wamaze gusoma. Noneho iya nyuma iyo yandikiye presidence tariki 24 z'ukwa 10 2023. Kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, impamvu gutakamba nyakubahwa perezida wa Repubulika, nejejwe no kubandikira iyi baruwa ngira ngo mbatakambire kandi mbasaba imbabazi kubyo naba narashutswemo kubera intege nke za muntu, kugira ngo mungirire ikigongwe subire mu kazi kari kantunze ngewe n'umuryango wanjye. Ahangaha ari gutakamba, bivuze ko ari byo yemera yaba yarashutswemo cyangwa yarashowemo. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, nitwa Musabyimana François, nahoze nyobora ishami ry'imicungire y'abakozi n'ubutegetsi mu karere ka Musanze. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, tariki ya 8 z'ukwa 8 2023 naje gusohoka ku itangazo rikura abayobozi batandukanye mu ntara y'Amajyaruguru mu myanya y'ubuyobozi, rivuga ko habayeho kutuzuza inshingano kwabo, cyane cyane kudasigasira ubumwe bw'abanyarwanda. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, kuva iryo tangazo ryasohoka kugeza uyu munsi nakomeje gusubiza amaso inyuma no kugisha inama umutima wanjye, numva nkwiye kongera kubasaba imbabazi, kuko uretse kuba umuntu yakosa atabigambiriye, nta bushake nigeze ngira bwo gukora amakosa ayo ari yo yose, cyane cyane kubangamira gahunda y'ubumwe bw'abanyarwanda. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, ndi umunyarwanda wo guhamya agaciro k'ubumwe bw'abanyarwanda nk'inkingi ya mwamba igihugu kiyemeje kugenderaho, ugendeye ku ngaruka mbi zaturutse ku kudasigasira ubumwe bw'abanyarwanda, kuko nashyize imbere indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda, soko tuvomamo kuri wowe nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, intore izirusha intambwe. Ngewe n'umuryango wanjye turi ku rugero rwiza rwo guhana inka n'abageni. Bityo nyakubahwa perezida wa Repubulika, haba mu nshingano zanjye za buri munsi ndetse no mu mibanire n'abanyarwanda muri rusange, cyangwa se umuntu ku giti cye, nkaba naraharaniye kwitwararika ihame ry'ubumwe bw'abanyarwanda. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, kubw'intege nke za muntu akaba ariyo mpamvu
ndi kubatakambira ngo mumbabarire kubw'amakosa aturutse ku ntege nke za muntu naba narakoze hatabayemo gushishoza cyangwa se kugisha inama mu gufata ibyemezo no gusohoka mu ngorane za buri munsi umuntu agenda ahura nazo mu kazi, dore ko mva mu karere ka Ngoma nasanze hari ibibazo byinshi mu micungire y'abakozi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nongeye gusoza ntakamba mbasaba ko mwangirira ikigongwe ngasubizwa mu nshingano zanjye cyangwa ngahabwa amahirwe yo kongera gukorera leta kugira ngo nshobore gukomeza gutunga umuryango wanjye, kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, igihe naba mpawe imbabazi nk'umunyarwanda kandi w'umunyamuryango wa FPR Inkotanyi, nkaba niteguye gukomeza gukorera igihugu cyacu ntizigamye. Agasoza agira ati gutanga urugero rwiza no gukomeza kugira uruhare rugaragara mu gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda nk'uko ari ihame umuryango FPR Inkotanyi ndetse n'igihugu byubakiyeho. Mugire amahoro, nizeye ko muzumva uku gutakamba kwanjye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbifurije amahoro y'Imana. Izi mpapuro nsomye zirahagije. Uyu mugabo ntaho urumva inzego zose yarazitakambiye. Nabaje no kumaza ntese wigeze utekereza kujya mu rukiko wenda kuregera licenciement abusif, wenda kwirukanwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko? Icya mbere nuko urwego rumuhagamye ariyo primature avuga ko mu micungire y'abakozi atariho hagombaga kuva ibaruwa imusezerera. Bikavugwa ko no kugira ngo atekereza kuba yajya kurega yibazaga niba ararega akarere ka Musanze kandi atari ko kamwandikiye, nubwo kamushyize kuri blacklist, ariko yero paper yavuye muri primature mu izina ry'umukuru w'igihugu. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ko izo nzego zose azandikira. Ibyo ni bikeya mvuze, hazaza n'ibindi byiciro tujye no kureba ngo ese byaturutse kuki.